gompieno re le ka kwano Sekele Stadium ke go dumeditse mo tsatsing la Sontaga tsatsi la Satertaga re ka fara ka fa Mayton Sports Club go netefatsa gore metseletsele ya metshameko ya Regional League e feletse jalo mo tsatsing la mabadi ditlhopha fa di le pedi Lesco e kopane le tlhopha se le go tsa Boipatong Mainete tlhopha se sa Lesco se thomile jalo ka ngwaga wa 1966 mme go fitlhelela jaanong one of the best teams mo karolong ya rona ya Afrika Borwa a ke go amogele gongwe le gongwe go e leng gore o lebeletse o le ko teng go fitlhelela jaanong ba tlile go lwana ntwa ya batlhomahibidu mme nna ka leina ke Ovidion o fetsa mekwa go tswa provinceng e le gore ke a go bophirima ke go neela motshameko wa tsatsi la gompieno jaaka o ba bona baka kwano solfela jalo gore fa ba tlile go letsa pina ya bosetšhaba ya Afrika Borwa. For the meet and greet, please welcome our dignitaries, Mr. Zibake Mashinini, botlhe go fitlhelela jaanong ba bagolo go ya ka bona ba teng ka kwano ke referee ba ipankatse sentle tsatsing la gompieno no nonsense takers ba e leng gore ba tlile go ba terms and conditions of the match mme go fitlhelela jaanong ke tlebetse ke go bolelela jalo gore ba tshamekile jang mo tsatsing la maabane setlhopha se rile ke bua le motshameki mo mankgatileng a re ba tshameka jalo kgwele e leng gore e bonolo ba isa fela ko pele ga bana nako ya go tshameka ga bana nako ya go phasana setlhopha se gore ke sa Boipatong mme fela rile a mpolelela gore ga banosa dilo le dintsi they will frustrate you with ball possession e be ke mo tlhaloganya e be ke tlhaloganya gore setlhopha se setse re malebela a fetse mo balobeng ra itse gore fetse e ne e tshameka jalo helicopter football. And congratulations also to both teams for being promoted to the Gauteng Football Association ABC Municipal League for season 2026-2027. Go raya gore jalo ditlhopha tse e leng gore di tshameka tsatsing la maabane tsotlhe di tlile jalo go ya ko ABC Municipal League mme re lebelela fa gore tse e leng gore e tlo nna bao mampudi ba Gauteng Hollywood Pets Regional League ke bona ba e leng gore re tla bona gore boso ke mang boso ke mang will have three bragging rights to be the champions of Inter-Regional Gauteng Football Association 2025-2026 season. mo setlheng se e le gore se tlile go latela fa sa 2026-2027 go raya gore jalo Boipatong ABC Municipal League Lesco ABC Municipal League. Okay, let's observe a moment for the national anthem of South Africa.
fela pina ya bosetšhaba jaanong re tlile go tsena mo motshamekong tlhabothuetso mme matsatsing la maabane lesco e tshamekile jaana metshameko ya bona mo motshamekong wa ntlhane ba kopane jalelo Durban Cup mme go fitlhelela jaanong lebelela jalo gore tsa bosa 14 degrees Celsius go raya gore re futhumetse mo tsatsing la gompieno maruru a tsatsi la maabane a fokotsegile re le ka kwano tlhamothuetso Seqele Stadium kana Seqele Sports Center re le ka kwano masepala wa Midvaal solofela jalo gore dikoma di tlile go lla mo tsatsing la gompieno gonne di-camera di teng mo tsatsing la gompieno bolelela ko gae gore ke a itse gore bašwa ba gompieno ba rata thata YouTube ga ba tlhole ba lebelela jalo bo SABC ba tswile mo dio tseo mme ba rata thata internet mme ba bolelele gore safa.net re teng ka kwano go tlhagisa motshameko online stream safa.net ke yone e leng gore re tshwere ka kwano re netefatsa tlhabothuetso go fitlhelela jaanong Hollywood Bets and Regional League mokaptene wa Topase mo nkgopotsa jalo Gavin Lane go rata go di isa ko pele no nonsense defender ke bua jalo ka Mojalefa Makete Ishilo Shakumanono balatedi ba boitapong ba ka kwano tlhamothuetso go fitlhelela jaanong ba tlile go tla matsogo ba tlile go letsa meropa ba tlile go neela tsotlhe tse e leng gore ka di rata ka kgwele ya dinao ba tlile go tenega mankgatile fale mme mankgatile gape ba tlile go itumela ke kgwele ya dinao e ntse fela jalo ba re go masego ba e leng gore ga ba e sele morago ga e le gore ga ba ise ba tse mo tsatsing la gompieno ke a ba kopa gore a ba katele gonne kgwele ya dinao mankgatile fale dijo di tlabe di gana go tsena mme mmele o batla go ja solofela jalo gore o bone mo tsatsing la maabane naga ya Morocco FIFA World Cup e dira jalo matshetse Rastaman Maya moment Shesha Bonakala ditapelo di tlile go bereka mo tsatsing la gompieno mme ba e leng gore ba dumela jalo mo thapelong ba tlile go dirisa thapelo ba e leng gore ba dumela mo mesunkwaneng le matswai ba tlile go dirisa matswai le go na le setlhopha se e leng gore se teng ka fela ka fa PSL sa makatsa batho ka mae ba thuba mae bare mainete bare aine pula bare jalo aine pula bare aine pula
go fitlhelela jaanong referee a ba thoma motshameko ka lotso la ga Rre Mosia ba busa go tswa ko morago ga ba e latlhela fela ko pele le gale Mohamed Vali ga ba sireletsa go tswa ko morago ga re bone jaanong Olam ba apere jalo mebala e meshibidu topa se e leng gore ke sa Lesco me topa se e leng gore fa ke sa Boipatong sa apere jalo green Pule Kunupi matsatsing la maabane ganne ba fenya jalo ka dino tse dintsintsi go na le mo holiday Okoronko ba thula le gale Olama ba le teng go morago go sireletsa good recovery a re bone jalo Mosia ba koba Olama ba gana go tswa ko morago a re bone jalo Ismail Naisiane le be mo thula go leo le gale ba mo phabolola a re bone Mogorosi a ba isa ka botlhale a ba feta Mogorosi re fete mo tshampo pe go tswela pele a re bone jalo Ismail a re bone o tla dira jang a ba gana ba busa go tswa ko morago a ba gana ba busa go tswa ko morago le gale Mogorosi o bone kgobalo ba tla e tlhoma kgweleo ba kaile jalo gore ke offside o tla siama Mogorosi ga ba re fela jalo drop ball ga ba re Mogorosi ke go fatetla gore o e tlhomolle go tswa ko morago jalo a ba re ke go fatetla gore o e tlhomolle ko morago a ba re Rutwana ga re bone jaanong monna ba e tshwara ka kwano Tebotuetso Maloka kana ke ena o agega le gale ba ithibela go tswa ko morago topa sa Lesco ga re bone jalo Mfulo a ba e tshwara ka seatla ba re wena o e tshwara ka seatla Mfulo wa topa sa Lesco ba re tlile go nna a tshiamelo ya topa se le gore Mainete Harabone Radikariki o tlile go ilatela fela mo boxong ha batla dithogo tsa ga Mosia and Company Harabone le gale Olama ba dira tshireletso ko morago e be wela jalo mo penya bala mo khubunga maga mabuza aba ikubela fela ko pele aba thula Vali ko morago Harabone jalo topa se le gore ke sa Lesco o Williams aba e tlulisa fela bata motho Harabone jalo ba re offside he ba re Bantan o Tantabete he ba re o Tantabete le gale reta ba go fitlhela jaanong Mokatisi wa topa se le gore ke sa Boipatong Mokatisi wa topa sa Boipatong go tlile go dira sengwe le sengwe go fitlhela jaanong go tlile go leka jalo go dira sengwe le sengwe Mokatisi yo gore a bona bosimega it will be a greatest achievement Khantse ke lebeletse CV ya ge fana Tebotuetso go tsa setlhopha se a se ba fa ile gore se foteng mabuza ba thula ka thoko mo penya lebala le gale Williams ba e tshwara Mfulo a ba batla motho le gale be Mosia jalo Ismail e tlile fela go tsena mo lotong la ga monna ka kwano Pule a ba enela jalo Mogorosi go le kutswane a ba itse fela ko pele e Rutwana ba thula ka thoko Mosia ba itsa ka mafatla le gale referee ba re motshameko pe go tswele pele a re bone jalo Okoronko a ba itsa ka fela bo atla Okoronko a ba itsa jalo ko morago topa se le gore ke sa Lesco Makate el capitano a ba e pasa la tsaka kwa re switch a boela ko morago o dikoteng tsa ga Pule Mogorosi jaanong he ba pressa topa se le gore he ke sa Lesco he ba pressa jalo le gale ka lesego Peters ha ba itsamka fela bonolo Kogo Zaid Mohamed Vali ha ba ilatlela fela ko pele ka gangwe Williams Olam
ba monotile jalo wa geng ha ba monotile jalo wa geng le gale referee bere ga gona sepe go lo fo itlhagelo nna tatlhelo khomela thoko fela wa bophirima ka letsogo la ga Olam ha ba yakgela kwa kopele go go Babi ha ba re kwa ntle ke botshabelo wa geng Bogorosi a yakgela fela mo penya le bala ha ba tsena jalo mo sekeletseng mo kaptene ha ba isa fela go thoko go Kampule santse ba iketlile topa se leng gore ke sa mainete Maphusa kwa morago ha e tshamekela ka kwano ba iphapata jaanong a stoppa sa boipatong a re 1-2 touch let's go le gala ba tshameka fela a boatla e kopana le tola ga Babi Olam a Williams a ba re bridge e be sa bereke a re bona Koronko jaanong a ba e tshwara kgoleo a batla phatla a re bone Ngakane go tla isa kae a ba ikuka jalo ba boksela itide monna ba thula ka tlhogo le gala ba ntsa ba re susomtlo le khaya he ba re susomtlo le khaya he tla go akgela jalo ke Mogorosi a batla ditlhogo tsa banna mo bokosong ya di 18 ha ba ilatlela jalo go kotong ya ntlha Olama ba thula go fitlhela jaanong a re kwa ntle ke botshabelo ha ba re jalo kwa ntle ke botshabelo Koronko Mogorosi ha ba koba santse ba ilwanela topa se leng gore ke sa boipatong a ba ipetsa fela isa go sele ba tile go itshomolla go tswa ko morago a stoppa sa Lesco Zaid ha ba batla Babi ko bola thokong hebe mo phonyoga Babi peleo la tlela fela ko pele Mogorosi ha ba ineletsa tlha mothuetso bona Radikariki hoppa Radikariki ababula buka abakwala lina la gagwe mo bepaleng Radikariki hatsagwileo haraga Zaid lebala ka motshameko o ketlileng hatsagwile Atopasa Mainete again slow start for Lesco Rebusia Atakwele Waratla Muthuetso ai fajaro Radikariki Haraga Kalutula Mulema Zaid Auto Kapalo Kiri Mukataka di Buletswe Kaikwana Kaitempa carry a GPS or connected. Jersey number 8. What a player. But it's Hamka Fela Kopele. Estoppa Selore. Kisa Wipatong. Harabanajano Pogba. Obadjoa. Radikariki. Spectators, Ragupa, Kisakena for grounding. Thank you. Oscar Batsinyataste, Estoppa Lesco. Has a fella to Copana. Uchino Mona on Nale Oile.
thermostata e thoma go bela e regulator metsi le oil o itse gore se tlile go nna kotsi mme se e le gore nka go bolela ka thopatse a re bone ngakana ba koba le ga le Said a ba emela fela gore e tsena mo diatleng tsa gage ne ke go bolela ke re thopa sa boipatong ha ba ka go nrusetsa o bo dumela Pompanyela bala jano ka mokaptene Mokate hebe bosia kole good recovery ka Mabuze le ga le betsona jalo ke baby a ba re offside trap beaten a panten a re bona ba ithata ba maotong ka yone le ga le sego ba bona mo lotola ga Williams a ba phasa la tsa jano a ba tla motho ka kwa a ba koba le ga le ba itshwara kholeo khalotola ga Pogba ke boela ka ene ka ga Pajwa he ba ya ga go tswa ko morago a tlhopa sa boipatonga a ba ikuba fela ba tla motho ka kwano o a genga a ba retologa a ba iketla jano mo khubong ya lebala a ba busetsa go motho ka kwano mo gorose a ba ikuka a ba tla mosia le ga ba tshwara ka mafatla ile gore a matepe a ba re wa retologa e ba re wena mo kaptene Makate o dirile poso ke go retse jalo re ka kwano safa.net Mohamed Said aba ila tlela fela bulele ba tower ke bua jalo ka Mabuza aba sireletsa go tswa kwa morago e be tshwara ke Okoronko referee ba re motshameko wa phepa tswelle pele ke bua jalo ka mokaptene Peterson kana kena Peters a re bona jano mfulo mo penyela bala aba etsa fa Ismail aba ikuka monna ba tshwara ka mafatla e be mo phugyo ga kgweleo a re bona jano Williams aba isenya jalo Williams aba isenya jalo Williams ra dikariki aba ifititsa Okoroka ba rekisa motho a re bone jano tlhatselo ka thopa tseno ke tsa boipatoba a re bone jalo ngakane aba itshela moloto la ga monna ka ona Okoroko hebe gana kgweleo ha ba dira tshireletso Madonsela motho a ka re o santsa robetse mo topeng sa Let's Go a re bone jalo ngakane a ba crossa a ba thula ka thogo El Capitano ko morago le ga le mfolo a ba tsire le ga le bare play on ha re bone motho ka kwano ba tlhasela jano e ba kgabaganya lo bala le ga le ba itshireletsa go tswa ka morago thopa sa boipatoga le ga le bone moloto la ga jana bantana a re bone tla dira ka kgoleo a ba phasalatsa a batla motho ka kwano a ba re two shot e be tsora jalo ke lo tola ga bua gega a ba re tologa Bona le monna le go metso fela jalo ke ne mfolo amo kapile jalo mfolo bonela jalo monna yo wa ga Pogba yellow card Kebere jersey number 17 yellow card jersey number 17 yellow card le bella kgole o tla motho wetso go sa tlhokagale tota amo kapa fela mo lethekeng Kebere na le VAR fa malicious tackle me gonna gore wa itse gore mmele o kgona go functiona jalo ka letheka me jaanong ga motho a go ragare e thabang o ka re go fitlela jaanong formation ya ge ya 4-4-2 e mo berekela sentle formation ya ge ya 4-4-2 e mo berekela sentle o eteletse pele ka nno e le go go pele me ba bona ile jalo yellow card jersey number 17 yellow card Pajwa abakira jalo yellow card Kosinati abai khaba khuleo akambule bare 1-2 touch let's go mo captain abaza khuleo isa fela ko morago jalo bare reset restart of focus Nakane El Capitano Apule
Nakale aba itshwara ka satla referee ebe motshameko phepa o tswelele pele Williams aba itsa fela kwa godimo Ismail Tanim Ismail aba itsa fela kwa godimo Taim Ismail hitlile go nna jalo goal kick ya gantate o Pule aba re jalo ke go bela jalo di second ke wena Pule ke go bela jalo di second ke wena Pule harbo jalo Pogba Bajwa Mfulo o Williams aba wena ko morago go Mohamed Vali naro tshamka go dula ka Pule ba ikata pele a re bona jalo go wa ge go bla tsokonga wa bophirima a re bona dira le ba ga jalo lene Mohamed Vali aba itsa fela go itsa morago aba araga go le kotsi jano aba re tologa le gare Radikariki aba re Vali kana monna yo wa Said ke teng ko morago e ba itsa jalo mo letsogong la Morotonga la ga pedi aba tsala mo tseleng ya ga monna ba kwano a re bona jalo Bantan a ka raga go go timo ga dikota he should have done better Bantan should have done better then Tasela Chamtuato Ismail Aitai for Bantan Allah Kapileo Honarahile Jalo Bantan Pogba Boache Jalo Kanakene Kosnati 1-2 touch let's go aba ituma jano Pogba aba resena tena mato e ba para ko bravo jano itla go tsaka lo tsala ga fulo botho pensa le ka ba khaola pele aba resena tena mato are go yana mo kaptene aba itsamka ba go Radikariki aba ilele tsana jano le ga ba khaola pele to pasa let's go are bona jano ko bona thoko mono to la ga papi aba re tsaka ka ba tsaka fa go sutla are bona jana mo agenga aba tsaka mo pasichinga Radikariki aba isinya peleo Mohamed Fali e Ismail Jano aba ikuka aba tla mochuka kwano le gale wa agenga aba khata peleo ka bothale aba phasalata are switch diagonal ball mo lo to la ga Nakale he ba iketla Jano he ba iketla to pasele gore ke tsa let's go Kesantele one se topasa Wipatongo Noto se topasa let's go Hokoroko haba buena como rajo hotelele botati la babare balete batete tupa topa se lo quizás patenza Carino di Taro con Noto Mesto pasele gore Kisalesko Balete balete fadita gore ba fenya topa sa tambisa classic lebella jalo mokatisi Musa we melete janong hone de faza jalo gore o fa the last instruction Harry boys you can come back from this we have had difficult games before. We can come back from this. Mogorose Pogba a buena como rago Josenene Okoroko Maitsa kule topa Salesco Kwa fera ko pele tamo jueto Hebare so som tole kaya Hebe siya na jalo ke wakega Olam Olam Babi Hakabala buka iligwe Lele kawanale Lega Babi Remusia Aba ituma jano Heba samkana jalo mo pasichin aba Radikariki
abanarwa koba nari lo batla lo tolaga okoroko a puisile Homfulo Haribore jano Aba fa papi Aba ipapata jano papi Le kana ba bona fela mo tsekeletse mo penyal bana aba tsamoto ba pantal bona nova oh cutball ebe toka moto pantal Una komile Habatlele ya jalo textbook Button Atwila jalo bodikotenga Rakudupi Atwila jalo bodikotenga Tikoretse kire kopatsensa let's go They are slow starters Mikhail Gurubi tlile go ba fast pace They will try by all means to utilize bona bakoba le kana ba ilatlhela fela ba bokosonga ba re susom thole khaya e be tsora jalo kilo tola ga rena botsia a ba tsenya tlhako wa gega le kana referee ba re wena Olam o mo pusitse Atila fela go thoma la kobrago tsa pasa bi patoga kaloto la mabusa Habari thank you very much Said Lambada Bogorosi Aba itlogela jalo e pamba fo pele ga ge go retse ka tlhogo a busetsa mo di atlenga tsa ka Konope Haba romela fela go pele a re rutwana haba tla jalo tlhogo ya ga Musia Peters Devon abathula komorago el capitano abaitsa ipela fatse bokubunyana bala Radikariki kana kena okoroko ebe wena bolotula ga Radikariki abarekisa moto komela tsoko mo tlhabatsate are bona Radikariki abaitsa mkala jalo le kampule abaifa el capitano abare 1-2 touch go go ene gape kampule abaibutsa go captain by captain Mabuza habari switch Haba morekisa mogorose Pogba Mabuza Haba isa fana ko pele wa genga mo captain aba tsenya tlhako ba re headball ga gona sepe go lefo Hokoroko Mohamed Fali ba mtsaba mmela fate le ga mo captain aba re ga gona sepe e be sireletsa ke lotagala ga Olam ko morago Babi le ga mo gorosi aba thula aba itsa ipela fate Ismail aba itsa jaro a retologa le ga referee ba re mo tsamko phepo tswele pele Babi ko mona tokonga aba bola go Olam ba re press Peterson Williams ba itsamka fela ka mesego jano go a kopele o ka le gare la minora Babi aba tsenya tlhako Mabuza aba re tshireletso Mabuza aba re tshireletso Hitlile go nna tatlhelo go mo tshamkile fela magwaga le ga le referee a re hitlile go nna jalo foul kana yona throw in hitlile go nna long a throw mo bokosong ya di 18 hitlile go nna jalo long a throw in mo bokosong ya di 18 aba ya khela jalo go gotonya tlhaba thula ka tlogo go brago ba re suso tlole khaya el topasele more ke sa boipatonga Mohamed Fali aba butsetsa fela monna ba itsa ka mafatla ifititsa le ga Williams aba tshwara kholeo under 21 a re bone tle mothuetso Kampule haba itsenya tlhako gore tswela kwa ntle kholeo Mpambo Komona Tukunga go botlhabatsatsi go fitela jaanong re le ka kwa rotlhe mothuetso Sitkelo Sports Center
ba re ka kwano ka fofala ba re re fitlhile mo ntaong a ba motsa a moraga fela mo dikgopong Williams ba re tlhome wena Bonking Nkosi a ba e fa jalo Radikareke a ba batla phatla jaanong ko go Remosia a ba retologa ka bone Remosia a re bone jaanong Okoronko a ba rekisa motho mo bokosong ya di 18 a ba boela ko morago ko go Ngakane le gala ba le teng Bambo go sireletsa kgweleo e be nna sekhutlo sa ntlha sa motshameko sa ntlha sa tlhopha se e leng gore ke sa Boipatong ko molatokong fela wa botlhabatsatsi he tlile go tsaya jalo ke loto la ga Radikareke o tlile go batla bo telele ba ga Mabuza Pokoteng go kgakala ba thula ko morago Madonsela a re bone le gale ka letsego e wela mo lotong la ga Ishmael le gala ba isenya pele wa gega a re bone jalo o tla batla motho a ba e fa jalo Bantan le gala bona ba robala ko morago le gale e santse le mo lotong la ga Bantan a re bone gape e santse tsore ke ene Bantan o tla batla phatla go ka isa kae wa ba bitsa le Mfulo a ba itshireletsa ka podi ka botlhale a ba koba go Pokoteng go kgakala a batla pati a ba le ka jalo go kanama a kiske bone mo kanama o tseng jalo ga ke sko bone ke tshamkile kgwele ya dinao mo karama ntseng jalo ga ke sko bone he ya fela mo di Olympicing ga o leka jalo go tlola jalo long jump gongwe o ka dira jalo ke ene Babi le ke bua jalo ka ene Babi Kambule ko morago jaanong ha ba dira tshireletso le gale be wela moloto la ga Williams ha ba ko ba jalo ba tla Ishmael ba motsa ba mmela fatshe ba re goal kick he ba re jalo goal kick metseletsele ya metshameko motsatsing la maabane ne re ka kwa Meyerton Stadium kana Meyerton Sports Ground mi fedile jalo ditlhopha di le pedi ko di-finaleng setlhopha sa Lesco le setlhopha sa Boipatong diposo go fitlhela jaanong tsa Gauteng mme ke tlile go batla poso gore ke mang Mabuse a ba tsa loto la ga le a isireletsa ko morago e be wela jalo mo loto la ga Mohamed Vali ko morago mo tlhopheng sa Lesco a ba batla phatla gore ka isa kae a ba isa fela ka go Babi le gale Mogorosi a ba e dira fela ka botlhala e busetsa go Rekunupe ba re sekhutlo he be nna jalo sekhutlo sa bobedi sa motshameko sa ntlha sa setlhopha se e leng gore ke sa Lesco Mogorosi le Rekunupe ga ba bala buka e le nngwe ga ke itse gore wa itse buka ya Mahlasedi ko grade 1 grade 2 Mfulo ba mo koteng fela ya ntlha le gala ba ya ko Koteng go kgakala ka bolelele ba Kunupi a ba e phamola fela mo boyeng a ba e fa jalo ko Okoroko ba tla bolotsa tlhatselo a re bone jalo stoppa se le gore e ke sa e ba mosia kgoleo a ba tswa jalo go Koteng le gale ba re offside he ba re jalo offside he ba re jalo offside he ba re jalo offside in the half hour mark mo karolong ya ntlha ya motshameko e santse e le 1 setlhopha se e leng gore ke sa Boipatong noto setlhopha sa Lesco
Hesatsele 1 setlhopha sa Boipatong. Noto setlhopha se leng gore ke sa Lesco. Mo metsotsong e le 30 mo karolong ya ntlha ya motshameko. Mpampo ha ba tsenya jalo mo go tseleng ya ga Williams, ha ba etsa ka mafatla e bela fatshe e Mabutsa e Kampule. Ba tlile go leka jalo go ikopanya kgwele setlhopha se leng gore ke sa Lesco. Ba ikopa ba irapela ha ba boela kwa morago na sale offside. Mpampo ha ba mo lemoga ka leitlho le le botlhale Mfulo ha ba tshameka kgwele khutshwane jalo kwa morago kwa Mohamed Valley. He ba mo tsaya jalo Mohamed Valley ba mo baya fatshe. He ba mo tsaya jalo ba mbela fatshe. He santsele kodu ya ga Ophelion. Kele ka kwano Stelo a Sports a Center. Ditlhopha di le pedi. Let's go. Setlhopha se leng gore ke sa Boipatong. Kole Phukeng jalo la molema ha re bona jaanong Ismail a ba e tsaya ka mafatla a ba e fa jalo Banton o tla kwa ba kgweleo a batla jalo Kampule a re bone le galebe mo feta mo tlhogong a ba re good recovery a ba e tshwara kgweleo a ba e fa motho ka kwanong Mfulo a ba e busetsa kwa Kampule a re bone o tla batla phatla gore ka isa kae a ba rethologa le gale e ba sireletsa Kampule kwa morago. El Capitano a ba e koba Mojalefa Mokate El Capitano a ba etsa kgwele a e ba fela kwa ntle. El Capitano a ba etsa fela kgwele a e bela kwa ntle. Ha re bone jaanong Babi a ba tshameka ka botlhale mo go Mpampo le gale ba mo tsaya kwa morago referee a re ga gona sepe golofo. Na re jalo o leka go rekisa motho, na re o leka jalo go rekisa referee a ba re ga ka tla ka di brown envelope matsatsi la gompieno ke di lebetse. Ha ba re ga ka tla ka di brown envelope ha re ke di lebetse matsatsing la gompieno. Ha re try me on the next game. Ponking Nkosi a ba etsa kgwele a isa fela ko pele ka gangwe. Mohamed Valley a ba ena lone. David Peters a ba etsa fela batla Ismail le gale kunupi a ba tswa ko dikoteng. Ha ba etsa ka seatla ya kgela fatshe mo go Makate. Tshireletso ya ntlha mo kgweleng ya dinao e kopele jalo ko di strikereng. Bantano ko morago go sireletsa Pogba ba etsa kgwele ya fa Remusia ha re bone Remusia o tla dirang kgopoleo a ba e kgama le gale ka lesego ba teng ko morago go sireletsa ka lotola ga Matonsela ha re bone jaanong e be wena mo lotola ga Pogba a ba etsa kgwele ya fa Radikarike a ba koba kwa godimo ga dikota kana ke ene Pogba go fitlhelela jaanong e santse le 1 setlhopha sa Lesco kana 1 setlhopha sa Boipatong. Noto setlhopha se leng gore ke sa Lesco ke goal kick ya ga Zayed a ba isiana da jalo Ponking Nkosi a ba e fa jalo Sithende a e fa motho ka kwano le gale ba gana setlhopha se leng gore e ka tsela Lesco ko morago a re bone jalo Kampule a ba etsa kgweleo a ba ithoma a ba iphapata o tla koba go ntse fela jalo e tsena mo lotong mo batsogong a ga Zayed. Ha ba etsa jalo Zayed
ga ba e latlela fela kwa ntle naro tshamka route 101 ga ka lemoga sentle Mbambo he ba ithomolola ko morago stoppa sa Mainete ba re let it rain ba re jalo let it rain ba tlile go ya kgela jaanong kgwele e telele mo bokosong ya di-18 Bogorotse ka letsogo la Mogorotse a batla Mosia and Company ga ba ya kgela kgweleo ba thula ko morago le gale Zaita ba tswa ka botelele ga ba tswa ka botelele Zaita a ya kgela fela ka seatla jaanong ko go Banten ga ba thula ka thoga re flick naro ba tla jalo Ismail le gale Mabuza ba tshireletsa re tsetse fela ka metsotso se kae hele merobedi gore e fele jalo karolo ya ntlha ya motshameko Mpambo a Williams a ba bitsa jalo a re bona go le kwetse Ismail a ba tsapeleo a ba dira mathethe a pule una ikupile Bantan ona ikupile kgweleo a ba mo kapa jalo David Peters a ba mo tlhaba jalo ka karta e serolwana a ba mo fa jalo yellow card jersey number 12 David Peters wa topa sa Lesco o kira jalo yellow card ale ko morago fela ka takele ale di seketele le tharo ka takele ale ko morago ka takele David abatsa fela o koroko abo kapa motho a ka rialo abatsa fela o koroko abo kapa ke mothoetso e sa tsele bwana e sa tsele bwana stop pasele gore ke sa Boipatong no to pasele gore ke sa Lesco Pasesa Topasele gore ke sa Lesco le gana re bona ba se sega Bongi Nkosi he ba dira tshireletso o ka tisi mo Topase wa itse go tela jaanong gore karolo ya ntlha e ka fela jaana Topasele sa Boipatong o tla ba dirile mmereko e le gore montle mme in the second half he will just have to try to maintain that one goal le potana le la ga Mabuzo le Makati ko morago le popota go rolo ka lefeta le go fitlhela jaanong ka shot on target mo Topase le gore ke sa Lesco they are finding their way their way
tlile go nna jalo tatlhelo tsa botuetso e tlile go nna jalo tatlhelo go fitlhela jaanong ka setlhopha se e le gore ke sa boipatong 5 minutes remaining mo karolong ya ntlha ya motshameko a ba iakgela jalo bogorosi mo boksong ya 18 mfolo wa bathula ka tlhogo kwa morago mafatlha ga Ishmael bantana ba etsa fela sosomtlholo kaya le gale babusa ba etshamka ka botlhale mo penyana bala ba tla radikarike kana ke ele kampule a re bone jalo go fitlhelela jaanong e be tshwara ke rre mosia le gale motho a ba tsenya tlhako matontsela a ba thula ka tlhogo Pogba a re bone go fitlhelela jaanong a ba etsa fela e romela fela ko pele ka gangwe e be a ba tswa go dikoteng a Pule Williams Ishmael Mfulo antitse motho ka botlhale Mpampo a ba etsa e gata e beela fatshe a ba batla patla gore ka isa kae o scanile a re bone address e be gana poso e be gana o santse o gopola mo malobeng gore borre ba diposo ne ba tsamaya jalo ka dibaesekele a na le jalo an ample of time Mpampo a ba tsa jalo poso a gana jalo delivery a ke itse gore borre ba diposo ka gale ne ba na le go toitoia a ke itse gore jalo ne ba gana jalo go toitoia ga re bone kgwele kotse mo boso ya dietene mfolo e be bophonyo ka kgweleo a thula ka tlhogo ko morago Peterson a ba etsa e romela ko pele Mosia Ishmael kana ke ene Mohamed Valley a ba retologa jalo Mfulo Olam Babi ko ba thoko jano a ba tsena jalo Babi ba bogoga jalo ka Jeretse ba bogoga jalo ka Jeretse go fitlhela jano ha ba e romela fela ko koteng go kgakala ha ba dira tshireletso ka botlhale tlhogo ya ga Kampule a e tsenya fela mo diatleng tsa ga Pule ha ba thula ka botlhale jaanong a e fetise loto la ga Okoronko ka tlhogo Mosia a re bona Okoronko a ba tsena jalo mo boxo le 18 o le ba jena le Peterson a re bona Peterson a ba tsenya tlhako e ba re sekhutlo Hare bona fela jalo go tlile go nna sekhutlo sa boraro sa motshameko sa bobedi sa setlhopha se le gore ba seko ba sekhutlo seo hare bona jaanong Kampule unfamiliar territory Barjano ke lona le khumileng ha inde jalo sekutlo sa lona sa boraro ha ba se tsa jalo kutshwane a tsamgala mo tseleng ya ga uagega ha re bone jalo ngakane a ba re tsetsa fela go koteng go khakhala a re GPS connected le gala ba isenya jalo motho ka kwano a re bone jalo ba tla bolotsa tlhaselo a re bone go akopele a ba ifitisa mo tseleng ya ga Ishmael ga ana lopilo Ishmael le gala mfula ba siana go toka kwano a ba itsenya ka botlhale a tsenya thako mo gorosi a tswile ka kwano a ba etsa kgweleo botlhale a dirisa jalo botlhale mo gorosi good defense good defense by Mugorose Atwila Jalo had the right back position Atusa Jalo Kambule Kobrago Williams Mopenyala Barajano Abamata Matonsela Habasanya Jala Mogombambo Naro Zerajano Sit Lehare Lamidora Hebesa Fitiko Ishmael Pogba Radikariki
thula ka tlhogo Mohamed Fali ha ba etsa ka mafatla wa gega ha ba ithuma jano ha ba etsa ka mo Musia ha re bona Musia Fatuku Rakota Heba fita fela mo bolo bogwa di rotla bothwatso Kokoteng go khakana Le ba latla bothwatso o wa gega bothitse on a silver platter Peters Williams Mopanyana Marajano Abamutera Okoroko Pogba Bajwa Arit grass cutter pass Uwakega matsikile tsa motho Wa two touch let's go By Nele Tarajano A GPS well connected Ngakane Pogba foul Pogba Mare Oscar Itibala wena Pogba goroba yellow carding Are Oscar Itibala goroba yellow carding Pogba Kiwacha lokaine Bajwa Are fela go diritsa matsogo re bone jalo Monna wa Top Africa borwa diritsa matsogo jalo Akira jalo red card Kafale kafa World Cup Regopola gape le ene Kolisa Motau Kafale kafa African Cup of Nations Adira poso ka matsogo Ofali aba rotetsa jalo go box sonya ditine le gale ba gana mo kaptene le gale ba kaptene le gale referee Haware karolo ya taya motshameko a efela banda la go ikutsa jalo ele one se tlhopha se le gore ke sa boipatong Mainete noto tlhopha sa Lesco Inisuse jalo ke lotula ga Radikalike a goga selo go gogega tle bothwetso me go fitlela jaanong nna ke le kodu ya ga Ophelion ke tsa ditlhopho tsaka kere a re kopane jaloko karolo ya bobedi ya motshameko re le ka kwano Midval Municipality re le ka kwano Sicelo Sports Center a re kopane jaloko karolo ya bobedi ya motshameko Etla go toba batla motho wetso karolo ya bobedi ya motshameko Hentse ke lebeletse fa gore ke dipheto tse feng tse le gore tlhopha tse le gore ke sa Lesco Pata Didira Jersey number 7 one of the most talented players Yasif Valley Haga tsena mo tlhakoreng la mokatisi yo a tlhopha sa Musa tlhopha sa Lesco made a sensation Kagiso Modise
Ki bua jalo ka ene ka wana fam Jomana mo stopping esa ile gore ke sa Boipatong o montle bateng bo offense mo gorose o Thabiso se thole bateng ka kwano go netefatsa gore tlhopha se sa Boipatong se kgona go bona phenyo me go fitlela jaanong mo letlhakoreng le leng la Lesco motho a kare they are slow starters me ga ile gore o tlile go ba fa tšhono gore ba tsene jalo mo boxong ya 18 they will punish you stand out ovation go fitlela jaanong ko Repule kgwele eo mo karolong ya ntlha ya motshameko Ishmael a clear cut chance atla on top of his game monna yo wa ga Pule Patel o tlile go tsena mo letlhakoreng la topa tsa Lesco ba re jalo ke mokgwenyana ba re Son-in-law Patel Lene Yasin Fali ba tlile go tsena ba dira jalo diphetogo di le pedi mo karolong ya bobedi ya motshameko Yasin Fali Lene Patel ba tsena fa ke tla go bolelela gore ke ba feng ba e leng gore ba tswile Mpampo go tswetse kwa ntle go fitlhelela jaanong Mpampo o tswetse kwa ntle motho a kare starting 11 tsatsi la maabane ba dirile fela diphetogo di le pedi mo setlhopheng sa maabane sa bofelo se ne tshameka setlhopha sa Lesco Second half is underway. Boipatong 1, Lesco FC 0. be ba tsa fela lebelela gore technique eo tlhamothoetso ne dira jalo ke mokatisi wa setlhopha se le go ke sa PSG ga nna tshameka jalo le Bayern mo Champions League dikgwele di dintsi tsene le gore o di latlhela jalo to overload the right back mo setlhopheng sa Bayern ba dira diphoso a tsa kgwele tseo a kgona go nosa gore a fitlhele jalo bosimega ba UEFA Champions League me jaanong setlhopha sa Lesco se dira jalo di-technique tseo ba latlhela fela kgwele gaufi le corner trying to press you as early as they can go fitlhela jalo tlhamothoetso 1 setlhopha se le gore ke sa Boipatong noto setlhopha se le gore ke sa Lesco kgwele eo e nositse jalo ke Radikariki mo karolong ya ntlha ya motshameko Babi a re o leka go phunya phatlha le gale mogorosi a ba re ke gana Nanyabanyana kwa ntle ke botshabelo e tlile go nna tlatlhelo jalo ka Mohamed Vali a ba etsa kgwele wa isa fela ko morago Patel a re bone kgwele kotsi a re bone jalo Ishmael should have done better should have done better Ishmael Vali a clear cut chance opportunity Morikawane la Vali a tsa kgweleo ga e beela kwa ntle
ha re bona jaanong mo kaptene a batsa kgweleo Radikareke a ka e sega mo boksong ya 18 ba thula ka tlhogo ko morago a re bone gape-gape Okoroko monna ba re scissors kick le ga referee ba re motshameko phepa o tswelele pele a re bone jaanong captain by captain a batsa kgweleo mo tsatsing la maabane naga ya rona ya Afrika Borwa re ya Red B e ne tshameka jalo mme Makate go ra gore go a ka nna fa o nusitse jalo try 3 points on the back mo motshameko jalo wa Red B Zayid thula ka tlhogo El Capitano Makata thula gape-gape mo penyela bala jalo Okoromko a ba etsa kgweleo a ba sa tshamke buka e lengwe le le ka bona la ga Bonking Nkosi Ngakane ba ya ga go tswa ko morago jaanong a Patel Yasin Banten Williams Mfulo Mogorosi a ba khata kgweleo Remusia ko morago pele ba mo etsela bonolo Yasin Vale a ba ntsha motho Ismail ga ana lopelo Ismail a re bona o tla dira ka kgweleo tlhaselo jaanong a ba koba kgwele kotsi le gana ba e senya kgweleo ha ba e senya fela e tshameketse kwa godimo ga dikota Hapule ha ba e romela fela ko pele ha ba e tsaya ka loto a Peters le gana ka lesego e tsena mo lotong mo setlhopheng se le gore ke sa setlhopha se le gore ke sa boipatong El Capitano ha ba ya ko dikoteng tsa ga Zayid ha ba e latlela fela ko pele ha ba tla Babi ko bona thokong wa botlhabatsatsi a Babi a ba tsa dikgato jaanong a ba tsena mo karolong a ba ntsha ya a Bantana le gana ga ka mo lemoga sentle ga ke a mo lemoga sentle Makate Ngakane he ba re wena Williams Angel Williams Agent Williams o motshamekile Ngakane Makwakwa go tlile go e rotetsa jalo ko boxong ya 18 mo kaptene mo Jalefa ha ba e roma le gale sa ita ba tswa ko dikoteng go e mamola mo moyeng kgweleo ha ba ya khela jalo go go Ismail ha re bona jalo tlhasela ka tlhopha se le gore ke sa Lesco o Babi o le bagane le ene monna ka kwano le gana ba mo retologa ka monna bodolo a re bone jano Babi o santsa e tshwere kgweleo o batla go raka isa kae a ba e tshamekela mo go Mfulo a ba e latla Mfulo kgweleo le gale Phathela ba re montsha motho ka kwano go bona thoko a re bona kgwele e kotsi le gale ba ntse ba re wena no ntse o tantabetse Bantan he ba re no ntse o tantabetse wena Bantan ba re o mo tshimong ya Faro ha re o mo tshimong ya Faro wena Bantan Bare o mo tshimong ya Faro wena Bantan ba tlhatsela fotlela jaanong e setlhopha se e leng gore ke sa Lesco a ba retologa ko morago jaanong Mogorosi a ba e romela fela ko pele ka gangwe a re bona ba tla dira jang o batla Mosia le gale monna ba e tshwara ka mafatla Peters a ba e tsenya fela mo khubung ya lebala le gale ba e sianela Bonking Nkosi Ngakane a ba e tshwara kgweleo a ba sianisa motho a ba robala Williams ha ba robala jalo Williams a re kwa tle ke botshabelo Mohamed Vali a ba re Sosomtlole Khaya a thula jalo mo kaptene le fere ba re motshameko phepa tswelele pele Patel ba mo etsela kgweleo a Bajwa ba re intshitse kwa ena kgweleo a ina tatlhelo go bona thokong fela wa bophirima
hare bona fitela jano el capitano Davon a ba etsa ka mafatla a Phathela a bela fatshe na re tshameka ka botlhalegele ba itshireletsa kgweleo a re bona le wena ba go Phathela a ba etsa a e fa mfulo a ba batla phatla a ba retologa jano o sa ntse a tshwere a ba boela ko le gala ba retologa gape ha ba retologa gape Davon ha ba ilatla boatla Radikariki a boela ko morago go ngakane ha ba isega kgweleo na re o dira jalo switch o batla motho ka kwa a Babi a Patel Mfulo ho batla jalo Yasin Banten ha buta ge kene a Banten o natsa ka topa se ka Kaizer Chiefs a re bone jalo nga wa romela ka kwa a re switch a ke tsego wa yitse a batla jalo Yasin o Valley ba re khobalo ka wena o ageng ba re o dirile jalo o khobalo mo le ka la ga Yasin o Valley ba re ke tiamelo ya gago emella morwarre e Valley ha re jalo emella morwarre Valley hele mo lotula ka Mfulo hona nene ka lotula molema ke bua jalo ka Yasin Banten will they go direct or indirect ke bua jalo ka topa sa Lesco sa perijalo mebala emishibidu metopa sa Boipatong sa perijalo mebala emitala dikgato di se kae le o potala na mali ipakatsa sentle ha re bone le gale a ba re tshamka indirect bona go la kotse oh le gale referee ha ba re offside le gale referee ka kwano ha ba re offside lebella kgweleo Mfulo a e retusitse jalo in the 16 yards e batlile fela ditlhogo he ba re wena Babi offside ba tlile go dira phetogo fa topa se le gore ba ipankanyetsa go dira phetogo fa topa se le gore ke sa Boipatong ba ipakanyetsa go dira phetogo fa topa sa Boipatong mo boyeng bogorosi ko morago hebe motlola kgweleo le gala ba e tshwara ka seatla Remosia he ba re Remosia o e tshwara ka seatla wena le gale mokaptene wa topa sa Lesco na tsanete go idisa kgweleo bua jalo ka ene Davon Peters Mfulo Radikariki jano mo penyela bala bo tsekeletseng el capitano Mokate le gale ba e kgaola kgweleo ka le baton sela ko morago a re bona ya no Yasin a ba e tshameka jalo le Phathela a re bona mokgwanyana o tla dira ka kgweleo a ba e fa jalo Williams a ba isa fela ko pele Mfulo a ntsha motho ka kwano a Banten a ba ithuma a ka raga bona ba buna buka ya Matlhatsedi a re ka ile ka kana ebele ke ga tlhabotho wetho oh Yasin Banten batsa kgwele Mfulo a ba bula phatla a ba re ba wa buleka o pule a utlwa ka rona re mmalla buka ya Matlhatsedi Kuibutse buka ya Matlhatsedi Yasin Banten batsa kgwele ka lotula moja a raga Morupa o mo didimana 1 let's go noto topa se le gore kana 1 let's go noto kana 1 Boipatong what a goal ke go retse jalo ke ina slow starter me
Tell gore ka go bolela sone le ka bolela ga Patel. Oh, he started very good with the ball. Arbona gape, arbona kole kotsi. A button. Ah, a button. Ababula buka. Ababula buka. Are mbaba vuleka. Are mbaba vuleka. Oh! Ababula buka. Wana jalo kamutu wetu. Mtu akare loss of concentration. Abata kwele. Abai roteta. Yasin Patan. Atule madiko tempule. Oh! Yasin Patan. A praise. Hovita Lajano. A 2. Let's go. 1. Seto pasalo gol kisa bui potong. Meropa ebedi di bala. Di terro, le bui tumalo. Mo fetoga tsholo ke di. Ho fitela jaanong. A 2. Kapasela gore ke sa let's go. Ke buile ka kwano tla motho wa gore ke the slow starters. But they are clinical and they will create and recycle those opportunities. Kapasela let's go. Hey badi di mala go fitela jaanong. Palla tedi ba kapasela gore ke sa buipotong. Hebe pula e ba buang ka yona mainete e ba nela go fitlhela jaanong di umbrella tsa bone di a dutla a re bona jalo mabusa a ba thula kwa morago a re bone fale le ga lebena go le fela bokoa e tsena mo tsogong a ga pule a ba romela fela go pele go go okoroko go di phukeng jaanong la botlhabatsatsi a ba batla phatla a ba ise go remosia a ba buse okoroko a re bone jaanong e ba mo kharametsa ba referee ga gona sepe go lo fo okoroko. Hebe na tatlhelo ya ga Yasin Fale. Hebe na jalo diphetogo tse le gore mokatisi ka kwano Musa o di dirile mo tlhopheng se leng gore ke sa Lesco. Diphetogo di le pedi tse le gore o di dirile a tsentse jalo Patel a tsentse jalo Yasin Fale ko morago go tswala jalo le bentlele ha tsotse di chopa jalo mo tsatsing la Sontaga ba ka kwano ba latedi ba tlhopha tse leng gore ke sa Lesco ha re bona monna ba e romela jalo go phokosong ba thula ka tlhogo Yasin ba dira tshireletso e be e sirela ke motho ka kwano e Ishmael a ba e fa jalo Patel referee bere wena mogorosi ho mmeile fathe ba tsotse di chopo ba latedi ba tlhopha se leng gore ke sa Lesco me ba bula shopo mo tlhopheng se leng gore ke sa Boipatong ba butsa shopo go fitela jaanong Babi a ba itseng mo tseleng ya ga Mfulo o botlhale o ra kgwele kotsi Ishmael Patel Haware pa Yeshu Baba utlwa ka Sibepi Ora kgweleo a itsa Mfulo a montshaka botlhale first degree murder a tsa kgwele Ishmael a tsa Sibepi a mo pizza a utlwa fela ka rona ra re ya moshimane ke nkgwe Hare ya moshimane ke nkgwe Tyson Ishmael a 3 stop a sa ele gore ke sa Boipatong kana phoso e ke dirang a 3 let's go
1 Boipatong ba butse shopa jaanong let's go ba butse shopa jaanong let's go meropa hele ya mankgatele meropa hele e be didimala setlhogo sa kgwele ya dinao go lesego o e leng gore ga e sele morago o utlwa fela ka rona Bobby ha ba tsengwa botseleng ya ga Ishmael ha re bone jaanong motšhini ha re bone Patel a ba ikuka ba tla motho ka kwano le ga le koronko ba le ko morago se tshireletsa ba sentse ba na le tšhono jaanong a ba tsengwa botseleng ya ga Remusia a re bona a ba e kgama kgweleo e be nna kgwele e leng gore e tswetse kwa ntle a futlela jaanong monna e le gore o kotsi the sensational the connector the GPS ke bua jalo ka ene monna yo wa top se le gore ke sa let's go Mfulo ho kotsi ba le gadima mo tsibaro ga tshwere kgwele ho tlile bela go lebella rane ha re bona jalo go Patel le ga le bena sekhutlo sa botlhano sa botshameko sa bobedi jaanong let's go Mfulo the most sensational player in the middle of the park mo ka re phefo ya phakela e le gone le gore wa tsoga Mfulo a ba se kobra kokoteng go khakala ba thule ga tlhogo le ga ba busa ba dira tshireletso le ga le koronko ba dira tshireletso gape e be wela molotong le ga Bantan a ba ya go morago ha re bone ba rata go dira phoso ha re wa naro mo lekale kgakala jalo Yasin Valley he ba mo pela di atla ka kwano ba re he ba dira phoso go fitela jaanong to pasa Boipatong ba go morago jaanong Patel a ba e bitsa ka kwano le ga la ba re switch ko monna ka fo go Bobby a ba e bitsa ka kwano le ga la ba go ba fela gore a re Kambule a ba sireletsa bonolo go fitela jaanong Bonke abayithuba Bonke oh naithumela jalo Bonke anna marala la utswe Valley a re ke tsotse di shopo ba tla go piano Bonke Nkosi Yasin ba bo khorometsa go tswa ko morago Lesman ba phaphalatsa flaga ya gage Linesman ba phaphalatsa flaga ya gage go fitlela jaanong his answer 3 25 minutes ke metsotso e le gore setse go fitlela jaanong 25 minutes the hour mark kana jalo hour mark se fitile go fitlela jaanong Mfulo ba tlile go batla company e heads a ba thula Patel le gele be ya fela kwa godimo ga dikota go fitlela jaanong hebe ya fela kwa godimo ga dikota go fitlela jaanong ha ba romela fela go pele ka gangwe Yasin Valley be bo tula kgweleo he batla jalo Radikarike ha re bona tla dira ka kgweleo a ba ithoma Radikarike mo le ga babedi banna ba le babedi a ba isa e phasalatsa jaanong mo khubung ya lebala a re bone El Capitano a ba e senya kgweleo re Mogorosi ka re Mosia a ba e senya kgweleo Mogorosi Mfulo Bobby
Ishmael ha ba siana ka lo pheke jaanong a re bona o tla dira ka kgweleo ba e bitsa ba bokoso bona kgwele kotsi a ba fitlha thari ka lesego banna ha ba fitlha thari Patel ba bokosong ya 18 ho na e biditse go fitlhela jaanong ho na e biditse jalo Patel Repule Pogba ga yo gotlhelele ga yo Pogba ba jwa ga yo gotlhelele mo karolong ya bobedi ya motshameko ska lebala jalo gore o kry-ile jalo yellow card mo karolong ya tlha ya motshameko Babi a ba e gata e ba fatshe Patel ha ba retologa jaanong a ba tshameka mo tseleng ya ga Babi gape-gape a ba ya ka kwana re switch diagonal ball a re bone jalo Patel kana Usain he be nna fela kgwele bokoa e tsene mo diatleng go na ragile kgwele bokoa le ka wane a le ga Banten Radikarike ke motshamekile le Radikarike ha gona ope gotlhelele Siriebere ga iyo GPS Radikarike Ishmael ha ba e gata e gatoga ha ba e sega le gale Poko ba dira tshireletso e ba ya kgela ka lepotla-potla go fitlhela jaanong Stoppa sa Lesco Patel Yasin Valley a ba o tla motho Yasin Valley Mogorosi a ba fitlha thari Mogorosi a ba fitlha thari le gale motho a kare go fitlhela jaanong setlhopha se ga se bone tsela setlhopha se sa Boipatong ya neela pula mo setlhopheng se sa Boipatong ba dirile phetogo fela e le nngwe ba tsenya jalo Maloka jersey number 10 ha re bone ana o tla lokisa he ba re jalo goal kick he ba re jalo Matontsela goal kick he ba thomolla go tswa ko morago jaanong setlhopha sa Lesco CS32KF, you must move your car. They need to reverse. The city council need to reverse. CS32KF. he ba ya kgela go tswa ko morago go fitlhela jaanong Mabuza DHY. ba bulegile mo tsatsing la gompieno ene le Makate Radikarike ha ba etsa fela isa fela ko pele Mfolo le gala re bone Banten Kambule ha ba etsa jalo ha re bone kgwele kotsi ka lesego he ba re o ntsonto o tantabetse wena Patel he ba re wena o ntso o tantabetse wena Patel ha ba itsa fela ko pele ha ba flika Pogba Bajwa Matontsela ha ba dirisa fela bokete ba mele Matontsela Patela ba thula mo penyela bala Ishmael he ba re jalo Ishmael go bone kgobalo go fitlhelela jaanong mme motho wetso ga ke go kaele metseletsele ya dino
ya setlhopha se e leng gore ke sa Lesco ba dutse ke bang metseletsele ya dino ya setlhopha se e leng gore ke sa Lesco hili 3 setlhopha se e leng gore ke sa Lesco 1 setlhopha se e leng gore ke sa Boipatong lebelela nno ya tlhamothuetso mo karolong ya bobedi ya motshameko a Patel kana ke ene ya sena ba montsha a tsa kgwele ha e haga ya lenete Mfulo Khurupi ga bona sepe me ya bobedi ya tsena fela jalo motho a kare a replica of goals a replica of goals ba tsa kgweleo a itlulisa jalo lebelela jalo de ba batla jalo go reka referee go pala tlhamothuetso goal kick komorago jaanong Zayid a ba e fa jalo baby a ba e kgama jalo baby ha batla phatla gore a ka itsa kae ha ba e tsenya jalo mo midfielding ha batla jalo Patel ha ba tsa jalo a e fa Mfollo a ba rekisa motho Mfollo a ba tsa dikgato jaanong mo lebaleng mo karolo ya setlhopha se e leng gore ke sa Boipatong a ba tsa kgwele a re bone o tlhole go isa kae a ba iketla a diga magetla a re bone jalo a ba leka go ithoma e ba mo kgorometsa go tswa kwa morago o Pogba ba tswa gayo gotlhelele mo karolong ya bobedi ya motshameko mme a ska lebala referee ha ba re o ska itebala ba tswa gore mo yellow cardeng ba tlile go dira diphetogo fa Virgil Watso mo tlhopheng se e leng gore ke sa Lesco he ba ntsha jalo Radikarike ba tsenya jalo Gento Ishmael ho dirile uniseno ya boraro ya setlhopha se e leng gore ke sa Lesco Rem Musa ho leka jalo go tswalla molagare ka Virgil Watso mme ke free kick ya setlhopha se e leng gore ke sa Lesco ha re bone jalo le gale be nna fela kgole le gore e ya fela kwa ntle e ya fela kwa ntle go fitlhelela jaanong ga ba tsaya kgweleo thula ka tlhogo Kampule Gento o fetsa go tsena e ba e kgaola go morago ne e le kotsi kgweleo Virgil a ba e romela fela ko pele mo kaptene a ba e tsaya fela a e beela fatshe mo go Pogba a ba ntsha Rre Mosia a re bona ka raga lerumo a ba a koba le gale kgwele bonolo e tsena mo Zayed a re ke tswetse shopo ha ba re ke tswetse shopo Zayed ha ba re root 1 ha ba ja jalo Patel he ba motsaya ba mo kgorometsa Mabuza ha ba tsa a itsere ka mafatla Patel he ba tsa jalo ba mo kgorometsa ba leka jalo go leela setlhopha se e leng gore ke sa Boipatong mme motho a kare metsotso e le 14 minutes remaining ba dirile diphetogo di le pedi ba tsentse jalo Maloka ba tsenya jalo le ene Gento jersey number 9 jersey number 10
ha re bona jalo Maloka a ba ithuma jaanong le gala ka lesego e wela mo go Pogba Hokoroko Gento Remusia Bongi Nkosi bona kgwele Kotsi Nelatano Gento Remusia Bongi Nkosi Eba bula puka Bare morutabana re santse re le teng ha re morutabana re santse re le teng tlase ga isitswe yaanong go tlile go nna thata jaanong 78 minutes ke metsotso e le gore hetsetse re kunupia ba ilatlela fela ko pele ba thula ka tlhogo ko morago e ba bona ba go Williams Mfulo o Patel a ba tsema motseleng ya ga Mfulo a bona ba isa fela ko thoko a ba rapala a ba ya ko pele Babi le ga ba le tempo go rotse e be tsagele ke lotlo la ga Babi gape a ba roka motho ga re bona go le ba go ko pele jano ha ka mpusha ba tle gona ona Patel oh my god Abari arriba Rubanize Abari arriba Rubanize Never Matsuga Tapasa Wipatog Awata Bukage Aramuruta Bana Classe Tuile Awata Quele Havajora Kere Pa Tapasa, let's go. 4 a 2 a Tapasa Lorgita Wipatog Bobby Amatora Batke sensational Bobby Aterekweleo Aitumile Akoba Khokobega Party Patel ke go retse ga montle me ga ile gore o tlile go mo fa ditšhono o tlile go gotla ga gona se se leng gore se nyamisa moko ka se leng gore setlhopha sa Let's Go ba se dirile ga o kile a tshameka kgwele ya dinao be ba tima mollo o nne setlhopha sa Boipatong ba ne ba re ba o tsosa hebe ba o tima setlhopha sa Let's Go Mabuza go tswa ka morago e be mo latlhegela kgweleo ha re bona jaanong Mfulo a ba e batla Patel o tlile go itshamekela mo go ene a ba e ntsha ka botlhale a ba bitsa jalo offside trap a ka ikoba ba ba go senya ditene go ntse fela jalo Mfulo a re bone a ba e supa tlhe motho wetho le gale ka letshego referee a ba re yellow card bona Mfulo ga ile gore ne re na le VAR ne re tlile go bona betlholo Mohamed Valley Mohamed Valley a ba batla go bula shopo Mohamed Valley ha ba batla jalo go bula shopo Mohamed Valley Hokoronko Boisile o tlile go rotetsa jalo Maloka a ba tsamgela fela go tlase le gale Vigil Watso aba ikuba ro susumtlolo ekhaya shesha moment mana ithula kota Bongi Nkosi thula ka morago ka tlhogo Vigil na re jalo o le ka jalo re kudupi ko dikoteka e be sa tswe sentle Patel he ba romela fela ko pele le gale ba re good communication Yasin Patel a ba tsa jalo a robala ka yona kgweleo ha ba romela fela ko pele a batla jalo Patel
Mabusa ba e sireletsa go tswa ka morago ha e busetsa go Pule tse leng gore di mo fetile ke tsa Nnetlha Mothoetso ga ile gore ke gone o tsenang Maloka thula ka morago go fitlhela jaanong ba tsentse jalo Khotso Sibiya setlhopha sa Lesco Yasin Patel ha ba tsatsa lo dikgato Hokoronko Buisile haba mo makayone Maloka haba mo makayone Maloka Hokoronko aba ithata ka yona ba mo itsela bonolo Mfulo Abanten o Khotso Sibiya le gale kaptena ba itsaka a ibala ka mafatlafatse Retsibi Rebusia ka lesego e boela mo lotong la ga gape Hokoronko Buisile Maloka a ba e rotetsa ba tla Jento oh we're going to have a finale Nnetlha Mothoetso kgwele o nke ba fetile go go Asayid bona kgole kotsi a e rotheditse Nnetlha Mothoetso a ba sa kgone go ikgoma sentle Jento we were going to have a finale mo metsotsong e le supa bana mokatisi o ga itse gore se leng gore ba mo tlile ka sone Re Thabang ga itse le ene gore o tlile keng mokatisi wa tlhopha se leng gore Re Musa wa itse go fitlhela jaanong gore diphetogo tse e leng gore o di dirile hirile ke bua ka ene le ke bua le Makgatile Harry we are slow starters but rest assured ga re ikgoma re tlile go dira matshetse ba tlile fa go tsenya jersey number 25 Jeremia Mokgethi Kambule Maloka go tlile go e rotetsa ha ba batla jalo Pogba le gala ba tswa ka dinala a re queen size bed a robala ka yone Yasin Fali ha ba ya fela ko pele le gala ba e kgaola motsamao Bogorosi Maloka jaanong Hokoronko Buisile Maloka Patel kana ebe mo latlhegela kgoleo a ba gata noga monna yo wa Makate Buisile Williams hebetse na moloto la ga Maloka Buipatong re tsetse ka metsotso fela ka kwano Nnetlha Mothoetso a ba e rotetsa a ba tswa fela go dikoteng Zayed ha ba ya khela ka seatla mo tseleng ya ga Mfulo a ba tsenga mo tseleng ya ga Yasin ha re bone jaanong Yasin Valley ebe ithata kgweleo le gala ka lesego ebe tswa ga jalo ka leotho la ga Yasin a re bona tla batla phatla a ba re step over mo go Mabusa a ba robala Mabusa a re clean tackle ko morago a ba itlulisa fela a batla Hokoronko a re bona tla dirang ka kgweleo ha ba e romela ha ba tla tlhogo Sibiya ha ba fela mo tseleng ya ga Ngakane mo kaptene Ngakane ha ba boela fela mo khubung ya lebala Maloka a ba e phasarata ko mona thokong jaanong o tla e koba Mogorosi bona kgwele kotsi mo kaptene a ba e romela ko kgakala a re suso mtlole khaya Patel a ba thula fela ka tlhogo ba tshwanetse go defenda jaanong 3 against 3 he ba bona jaanong mo penya lebala ka ga ena Mfulo ha ba isa fela ko pele Bantan ha ba ya fela go Sekhutlong ha re ka jalo go reka nako he ba re ga gona sepe go lofo metsotso ya bona ya fela go fitlhela jaanong mo kaptene go role setlhopha se go fitlhela jaanong
ha ba isa go Gento ha ba le teng Madonsela a ba retologa ha re bona mo kaptene a ba boela go morago go gwena Ngakane a ba roka monna a ba tsenya jalo mo khubunya lebala Maloka jano a ba rekisa motho a ba feta Maloka ha re bona jalo mo kaptene kana ke ene Gento a re bone referee a ba gana ka phala ya gage ai muma Pogba Bogorose a ba rotate GPS Gento a ba tlola le ga le sentsele he ba re jalo phoso ka tlhopha sa Boipatong go fitlhella jaanong ba dira phetogo jersey number 25 Jeremiah Mokete wa tswa ho dirile le kawana le Laga Patel ho dirile le kawana le Laga Yasin Banton he ba mo pela matsogo go fitlhella jaanong he ba mo pela matsogo go fitlhella jaanong Maloka ha ba dira jalo switch Mogorosi a ba latlhela fela go pele Gento ba tlola ka tlhogo Pogba he ba boela mo go Gento ha ba itlhuditsa Mogorosi Okoroko Poisile he ba tsa kgweleo le ba latla motho Gento a ba itsamka jalo mo gore Mogorosi Okoroko alikakwa abatsa kgweleo a irapanya fela he bare 4 minutes out of time. Patenta jalo metsotso e le mene. We are definitely going to have a finale. We are definitely going to have a finale now. 4 topasa Lesco. At 3 topasa le gore ke sa Boipatong. Ba ntse ba inosetsa. Ha re bone jaanong Mfulo ha ba etsa kgweleo a ba baruka Maloka ba dira tshireletso a ba isa fela ka kwa Gento go na rile o batla Gento Maloka ga ka ba la buka e leng bo ya matlhasedi Shesha Bonakala moment. That's a Maya moment. We are definitely going to have a finale now. Metsotso ya referee elimine. Hilitri stopasa. Boipatong. Hokoroko. 4 topasa le gore. Kisa Lesco. Ha ba iroteta. Ebe rotela ara bona Pogba ba etsa ka mafatla o buisile ebe tsena la jalo ke Ngakane ebe na tatlhelo jano ha ba ya khela ka bonako ho tlile go iroteta ebe rota sentle le ga lebena go le gore soletse e tswela kwa ntle ba tlile go reka nako fa topa sa Lesco ba tlile go reka nako fa topa sa Lesco Fejel Wato ha ba tsa go le motho ka ra itumpulela fela go pele he ba tsena jalo bo gatleng wa ga Mfulo ha ba tsireletsa Mfulo ha ba fa jalo bo kgwenyana Patel le kana ba ikgaola jalo go le Pogba ha ba tsama mo kaptene mo kate ha ba ya fela go morago jalo go gona Mogorosi ha ba fa jalo Maloka ha ba phasana tsa jaanong ba tshentshalewa go gona ka Mpule ba batla phatla gore ba ka isa kae ba e rapela ba e kopa jaanong ha ba tsa jalo a isa fela go pele ha ba tla Gento le ga le tsena mo matsogong a ga ene Zaid Lampata ha ba rubala fela Zaid Lampata ha ba etsa fela ka ga ba isa fela go pele ha ba tla Patel 2
thula fela ka tlhogo Maloka Kunupi a ba yakgela ba mo kopa gore isa fela ko pele setse fela ka metsotso le bebedi jaanong Hokoronko ha ba tsa kgweleo ha ba ikuka ba tla jalo Mabuzo ko pele go fitlhelela jaanong e fedile fa nako tlha botuetso e fedile fa nako tlha botuetso meriti ya FIFA la motopetse le gore ke sa boipatong Kambula ba rotetsa e be rotela le gana ba tswa gape Zaid Lambata o motelele commanding a ba yakgela jaanong go Sibiya Mfulo a ba rekisa moto a ba gana nnanyabanyana tlhaselo jaanong ya bofelo mo tshopetse le gore ke sa boipatong a ba ntsha fela bosutla Okoronko a ba iketla jaanong Virgil Watso Heba manager a ba tswa ka botlhale a re bone fa buka matlhasedi a re bone a ba tloditsa moto e be betsa kgwe pale e tsena ba motshamekong Maloka e tlhokile lesego Virgil Watso o tsenetse fela go dira dilo tse Patel Mfulo Sibiya last chance ya bofelo jaanong Kunupi a ba tsa e romela fela ko pele referee sa mobile phala ya gage ha ka e rotetsa jaanong ke kgwele le gore batla go rotetsiwa sentle le gale Zaid a ba bankanya a ba re o referee a ba tsa nakana ya gage a ipulla le kgetlo la ntlha le kgetlo la bobedi le kgetlo la boraro ha re tlhopha sa Lesco le dirile le tswetse shopo ka tsatsi la Sontaga mme go fitlhelela jaanong ko Setselo Sports Ground la bula dishopo la nosetsa setlhopha se e leng gore ke sa boipatong ka dino di le 4 go di le 3 mo setlhopheng seo motho a kare ba dirile mme go fitlhelela jaanong they had their chances they couldn't capitalize they were very clinical setlhopha se e leng gore ke sa Lesco nna ke tsaya ditepo tsaka ke leba jalo ko provinceng ya Bokone Bophirima ke le kodu ya ga Ophelion ke re motho wetso a re kopaneng mo nakong ya tlang ka kodu ya ga Ophelion bye bye